nti me se wo kase be fake ya da na me na ha me pi if we say nyuma nya me de me ye no eburu ni panti ase so eye nipa se enim prempre wi ase e wo ya bone wo hodie e ware ntimi nyisu obi ma no nye sa if say me obi a wonim me erekamponsa bia nim se me wosa na ano hye enti mete wo no me do me ma me part oye me nua ba nyame mu oye me ba odon oni odon aw oni on say won adwenboni bia etina odi matema ya me nsoso se udo obi wakoma mu upon the degree of anger ebufu se le beba kodu bi agya no nya ahohyeso wono ma kasadi atem ene na no mo horo me pa na me TV no me hwe me hu course e bai na ye gana fo nyina bebre se computer madi beef no ba ye de but no ko kase e se ma ka me ho ntam se me no bia benya problem na nye sa ma adentia because so your ban into suro na yes na debida ana wo susu se na akom na wa free no still obetimi ayusu bi de enye sa de wo mu no se for ene adofo no mema obibia akwaba shonko ede eba too much GHS so ene den so munu aba ege skapa misanso ene mo edi ehia ebio na mo amohwe bia ya metie dia na mo amunim se enye wo bia keke enye nipa hunu bia keke eho ena yaba eye Hope Generation Ministry International eho ena chese yaba be pie mu ne yaba ya na chese yes of panyi Prophet Dr. Lawyer Eric Nana kwesi amponsa ne ho ena eneye ne no eba aba betwetwe eye enkomo computer man de se mo amunim se eba no bibia o ye computer de na bibia ye digital bibia da na akwan eso na ebusianfo mo beka ye nche ye bia ena eye ye mame evangelist mama part ai comfort Agradaa se waba eye nyame mu a wo se oye evangelist whatna eye ni today's TV eso na chese ene ye chese nsem a elbobo ede eba no no so ne na pamfo wo mo esi ehu enkonya eka na mobeka ya papa mejo a wanya ne baabi ekro no ne papa okwohye na se ye agyankuto wone ya papa computer man ebenya asam ye issue kakra ebi enam nneoma bi ana ase enhyeda enkoye ne mentimi ho ase bi ana esore ewo hono ma no mo pese wo mo enhwe na wo mo nsiesie se de be ya ye nipa na waka eye nkyinago no ne kra ebeto ne yem na nakoma ebetimi akọ eye bia ye wo se ekono se de be nneoma betimi adedine nnam so ma mentime wase bi koso emensem be ye jejejejeja enam so ma chese eye kasa twitwie bi mu enso so ekoso na ye ma me evangelist te nsem a ye baba computer man kan ye so obema agyankuto se bio ne be ma amu akwa eye ni true mu no eno no so betina se no be kasa ye se adenti na ye baba computer man dane da wo pese asofo a wo ma asori a wo ma gidin e wo mayi emu anase wo mo ye o munya medjuma no wo pese wo nyina wo mo konso won se wo mo sa no wo ye eta ye fada kinani ama enne fada kenche se enya ne edin ne nyoma bi a nkanya de se asori kwanko betimi aye den ato aso aye wotana ni wo weja ebiemo enso so ye papa apai life eno na nam so ma enne ye papa yi wentimi anya asori e wo ye weja hanu ma weja hanu media ma na de se kamia kwa ye se bro no so hade obeso wono nko a ena enye eye na adwuma emfa no wono se waje ehonu maboso wono so baba ya asori de ene wode ba wode be hia no wode tim wode be wo ene ensam ne de ye ma me ebrobru ni nyina eso too much yamfa anka memu na wakan ya de nsem bia baba tudwa wo chemu se ye papa eye computer man oye fake ayin na wono wabase wo sa eye asofo wo maza na ene ubehunu ne ahyeda kofa nkrofo ne de wo mababa besi wonom na ye miracle na ye wo yare ya sa wo yare ne sa no mani nyina no wono wo ba sa no mani nyina no wo baba be yi wunta ntete no e de afri eye emu eno nti enene ye pin e de abaye papa ne ye bese ye ngina dwentwe fafa wo se ebra wo te ye se ye mame e ka se wo ye fake ne miracles a wo ye nyina eye azan no wono se wono so baba start na sorry na nya de se wo mo ebefa na la e wa hanum se de wo ma eye enkrofo ejina ye fitafo wonum na chese enkrofo ko apala fa sorry na wo sign wo mo no wo ba be start ne de no onim na odi nchim ene eye weja ha wo mo ensne eye ahan sign ene wo sifa no e de efa ensem we ene dodo na enu ntiabusia monka me ho na ye ma ye papa akwa abasonko na ye fa ye nkomo twetwe no enhyehyɛ eye eso
Ready for me akwaba. Ya no tewa na ho te say. Mboko na wonso e. Akuya okasa wo mene ntiso. Ho ye pa. Me nyum se me kasa nti wo bi oni kasa sa. Me aje me ho ye. Nti so ato me wi mo yoruru. What am I doing? Ho aba. Pentema ko me yere. O pentema ko yere. Mo me say de we nya yesan yi dia. Eh, sika pa wo nye. Hey. Hey, sika pa. Ready for we there yeah said ya ensam no ekọ na said ya nyoma ekokọ ede eba ye mama evangelist mama part ede nsem bia ba betu edwa na edi kan wo kire mu a na achese eye wo ye fake na ye kaso obi nsusu ye fake ani enim sa ade ne de na achese wo original wo ye counterfeit na achese nyame nsoma wo nyame enfre wo wo bi kaso wo ye fake asen na wo respond na wo gi atumu esi efa that's ene Sanye se mene mo ye adwuma na ye ada media house and blog e bia. Nka mema na yeti. Okay. Nse be ya na come for say I always throw my bomb at the right time. Yeah. There wo muni. Me hunu se na me nua ba no. Omo on TV no. Okay. Me hu de course ni. Okay. Nse ma ye nyame adwuma chi. Sa. Obe nyame adwuma na odum pempenso bi a automatically you be discussed. Ekwam bia so. Me mu baby na me fanfa Bible mu. Okay. Abrante bi a na oye so. Ya otsan agidifo. Na oye lawyer. Okay. Na ocha agidifo a ma du baby ye agidifo ko gina asem bia. Yedi bi asem ekutwa binum nam achi ewo seba mu ene adwonwa na sa anwa Okay. Etwa bi titu plate so na sefo wano ana odi nyame nkrofo ani afi wande wonam Damascus kwan so ko ena afumu ponkoko pim na ofi so topom tem abodi insa na kan ni o ti afumu ponkoko ti so ko o topom tem hu hwe no wati ni bi no se hwan na yem sei o se yemi nyame a wataa me. Okay. Sana de so o ye nyame manyina no nyame te so no. Okay. Enum ansana nyame te nsaka so. Se ma se saudi e fi so abaye Paul. Okay. Paul was a lawyer. So de yesu yakoshia me. Yesu asuafo na ba ko de fi Luke. Okay. No ye medical doctor. Okay. But who the Yesu ye no hu nsam say a different thing altogether. Na benum ka kire say Yesu ye fake. Ebesu Yesu ni bi ahihye ho. Na Luke se da bi meja madwuma to. One day I am off day akodi papa na chi akote da bi aha. Okay. Na se me kone say ye fake ya enam say me ye Lêaked. Na me wo the foresight am di hu na de na obi ntimi nya azam me hu ntimi ko. Afa Luke ja ne tusu ko hu say Yesu a demonstration was me. I have resigned as a doctor. Look what he is watching. And to what the name dear boy is. Paul so no ya Paul. So better than a Paul. Yeah, what tell you phone actually about the year apostle, the year yes Christ. Nkofo almost one for any abe hunu Yesu enyuma de. Okay. Nanso so no oye nipa bia na Obaba ye Paul say Paul a mountain obesen edikanfo ni nyina mu no say do maybe no na fe eno ma na agidifo ya na sa brant ye sorry ta wo no obehye mu kena say ai manu ma ho say wiase se obi nim o obiche nti me say wo kase me fake ya da na me na ha me pi if we say nyuma nya me de me ye no eburu ni panti ase ye so eye nipa say enim prempre wiase e wo ya bone wo hodie e ware ntimi nyisu obi ma no nyesa ebise me obi a wonim mi erekamponsa bia nim se me wosa na anohye na me elder of church of Pentecost. Okay. Me nyina ga na me ye nyame adwuma che bebere mbebere ni anwo me adwuma na che ye mote computer man kan ye ebedru be mfie aduasa oh 39 years. Oh okay. Okay. 39 years ni nyame adwuma me nyame adwuma che pa. Okay. Ache yi. Ye nyame adwuma ache yi. Ache pa. Na dey nkoda akora bi no be nya mo mama no be sere wo mo awo wo me ho na bebere anyinyina wo ntafo nya banana no. Okay.
but nyame dom na wo me so ene Yakobon hu mogoro na ama metim se de metim do ye ni pa bi se computer man ye tene Canada no bi kura wo ko ne baby na abesi na me ya wa sesan ye bi ani yes enti ye sha se ni fake ni tag me no a che since 2007 e wura sha se so wo pagya me mo emma Ghana ha adifu juma me ni Reverend Beniza da ko ya dom so original supi ya na de ye ko ni Reverend Husu Bempan salefo no ma ni gina so a eko na eko ujina mebo din aka wukurum telephone number baby a wo denje fa computer man eji meme de an ehu eji obi a woto wa hwepa baka wo de adwuma hyehyeye wo de senti eno no ya na enhame me na mu saa besi sabri videos bi obi show ye oye fake sana san krache ba ko abrochi no ye sofo ni ana wo se wo ye expose mama nka nya asasem okay Ghana population is 30.8 million. Ya do mo ama no so so ba ehwe kora be ka ho a ye mfa nse benya be 60 million. Okay. And so krachi also we expose. Wo ko me page so yi unse ma yi me da YouTube na se for Facebook. Yi videos na boy we ye fake ni mo mi wa wo ye no. Na me telephone numbers mi e da so. Wo nyi mfiso nti abrochi fo no ya se friend. Yeah so for you so to dum sa na semate menya no se wo tumi ama mako wo fero nsam atamfo ni se wo yeme ama mase ahwekura na so de nyame aka fa me hono onipa bia ntimi ense da ntimi if I'm tired with fake ya ama manage how me fi say yesu ya ka kire nse na wonu no ha na ni afrei e ba ne se na ni ate wo de da bi ni frani ni se sami maame na ye boni o Sami papa na ye boni o say yesu na mususu odi sunsun fi na enya papo me da abrese na mani efra ende mani ati ya mama evangelist mama part wo de nsam tu dwan wo kiremu a da bia wo sori a na menu aba ye kasa ekura wo kan ye say menu aba wo kan wo ninu aba menu aba bia na wo wi a wasoma wo nkwala anno mai nkokoyi na chese wo mo esopa no na wo no eye eche na wo de hye ye papa eye owusu bempa no wo be yidi a hye no wo yidi hye wo dia ene wo ne no onsen eye ahanu mu se den na bema obi a wo fra ni se wo nnu aba na be fa akiri na be san so akwa fa eye nkwala se wo mo enye no ebi ntimi nsidda se meka se menkwada enkoye obi nti de ma make an wo twantro wonu se me ba me Lêaked okay me ntumi ho okay na me nyansa ye de nyansa frisoro na e ba ye wo wa na mom de ye be fa na asase so nti nyansa me frisoro nyame de ma no nimde ne ya de sua masua be bia be under no circumstances will I allow my workers wa omo be ya djuma TV so meka se Media Commission Ethics and NCA National Communication Authority Ethics we don't insult on national television. Okay. When you was saying na person can but not on this biggest platform. Okay. If it's all eyes are watching us and be brief here. And to me, omo buy no money nyini na nso meka say omo ye omo from shema say sana ya na kan. Sana kan. Hu ba bi kwaye nti later na me hu se mabaya ba ko wo ha oye atuma me na kasa bebre na me cheo me makra me akasa masem ma ndo ma ba wi ase no wonya wo nyina pepepe empanyin si bibia akoka papa enye kredi ma ye ni a metumi se ja Paul say na mompone na yantwem fam Kristo okay John aka say bi wo say amede me pesa me su hwan na Yesu die oye kese wade ni enti mete wono mejo na ma me part oye me nua ba nyame mu oye me ba odon oni aw oni on say won adwenboni bia etina odi matema ya me nsoso se odo obi wakoma mu upon the degree of anger ebufu se le beba kodu bia jano nya ahohyeso wonoma kasadi atem ene na no mo horo me pa na mete TV no me hwe me hu course e bai na ye Ghana fo nyina bebre sem computer madi beef no ba ye de but no kase efese ma ka me ho ntam se me no bia benya problem na nye sa ma
adentia because so your ban into suro na yes sir da and I will to say na come na wa free no so obetimi ayusu bi de yes sir the woman say minimum da so many years okay ewo apostle Amokwata sabena sorry freedom chat okay na me nua ba no na onko akomu na woton no ma kama o business woman o countermount oba so ya na oba afore kama okay me chere de enti a odi matema menso so emu ne hu se akwa akomu to one day apostle Amokwata ka jem se amponsa Agradaa me ba on so ba yen kana pa wonum se kwa bia so bese sa ba nyame mo wa sa ba nyame Bible says obi ba Kristo man na wa ya abode efoforo no mata da netwe nti yen fan se na me nua na Kristo mu no ko ye no asa ba nti edenya no ma bebere besisi e na fa me errors okay nti me am wo mu dada se errors no ba ma na ye se me hwe na me correct errors Bible says o se nyina so no a o tini ni be ye nti me nua ba na ka sanka me so mo TV station sanka me so mo bloggers yeah nanka waka nanka me so maka ti the Ghana for pansa de be chi na yo wa mo kro ya na be se twi ho ka se computer man so due bo oni Agradaa mo ye dey enu bi e na madwene me ma ho Ghana for do na kwampo for se usuro no da bi because enkofo nsem waka nti ade nti no no kwa de obeye e wo de na je se asa de watua wo anasa waka wano atu mani ade ne pa ba enye ma so e na wo yo ba ana maka se minim no dada na mensa da achi bia de nyame de meye no o man ho kwa nyame de beye na ejam kuto na wonim no me ba na ka besi asem so ko pasa mtoto ayam pia no so se na David ejam kuto na wonim no because wonim obi dada ma men kan bi a me ban kuto bi so na ba ko ne di nim obi ejam kuto bi no wa fra me wa pa me chew okay ya resolve your problem okay the what me dey see nche okay evangelist and as a former na Agradaa oba nyame mu enchere okay nti obi oba nyame mu nche o de ntokwa kohia na wa wo fra ho panyin no wa ntimi anya maturity okay that spirit no wo mu na de ntokwa kohia no na je se wo kra na de ntokwa kohia no sabe woni mu nyansa nti wo yusu eye wunyansa o common sense so de ba ya obeka nyame mu ankoba se wo sachere fra komu no ba ye na asofo an neglect no ya menani anka nyam so enuntia nka kwa yo obi foforo de ya so nsanka ma wo so be ho ana na kwa yo obi foforo se nipa no susu nim se ye den ya like nyoma bi suntu de betimi aba ma wo no nso so no wa ye de wa backslide wo kwa bi so ama bia wa beka bibi anka wo mpe nti nka nye se nipa no momu kra mpo na wo se wo mani hunu anasa onu mpo na wonya ntobo ase mfa ma no mama che wadi share ma sori ase ewo eye Pristia krobi ye fe no eye kutukuru okay and a Pentecost said that bit back be now. Oh, yeah. Miss Angelo, in Florida. Chia Pentecost and one I asked the papa. Mancasa. Man, a time and never a cocubi. What time I knew Pristia and phone and bestling a call. Body. Okay. Make one I'm catching man back with an ambition. Yamin fan a crazy with free. I'm say I will make call. Now, Missing coming na mama 6 years odum na wa meso no a sa elda na kaseti ya no the same odum be bam so wo no na efrem se kwaku bi anya odum no nso bom pa tutu ahofin no obi so asore ti an said we any fake like father like son like mother like daughter den ti amene me nua ba no ko se afa Kristo okay nti magdom no se wa sha se obom pa mani ye enu ye baba no so nti bedu tambia se me bompa mo obi no tetoye na obi tag him say fake no so nya bi kan ya e bedu tambi wono ba bompa ye amanyam ya bi na ni mo baba be se me de yen so nti bedu me bi no nipa baka ai say ya no kre na wo ye mature da ninsem nyina na abetia be de achiri nti me social media no metiase ana ebi no se me pekasa nipa ntiase yes social media and some coach kwa be nyina befo kasa ba eye yesoso yensem twere ekwa so okay
ntimi nkama ntumu da ba ebinom de wo be soso ebinom de wo be consider wo consideration abem am say sikape o ya akwara ko ni ebi abeto otwi there be also wo your consideration ya de wo mu ni me nua be so o waja o be kama ho nti obi be kan ho ma ye nyame adwuma o sofa ma sofa eye enye ntopa odi for say na wo ka de aye ma me kire mu a eye fada ken ne ya papa life wa mo mani anka enti e de na ono de wo so sofa but wo mu mienu de wo no mo preso e ma enne wo maja wo ma sori wo me pese e be bo obi din wa ha nso wo no abo e de me kire mu kaka kire mu e be se na me apa life si o ye sure apai o friend I am peer to you know many apart life the same age. Yeah, you know, so you made me answer. Come. When you do to me, you want to miss me to me. Now, apart life, no pecas. Problem by no, if you South African over Chiam. Number 2, no for cancer, only no first of one, yes, sir. When you're problem, apparently, a yaw and a number, yes, you truthful. What's up part of when you know, we are not professor. Dear, two are open half a power. Aha, and see a sit to 20 and one particular. And they, a man for some of my mamma, par life torn us or dying. And no quite come because I can't come with you. Median said, have I been on the way? O cross so pile one son of the house of Baby and Pire. Miss Anna has him a question out from my washing bed for Sica said, Nipper Baha. Apa ko radio so na se TV so no nipa de apa life dinner mudu ha mon sign no normal computer ma nya se bi ani sa wo pame na ba me ho a wo hia be ma okwan so abesai se me ho na wo ba ma so imi si anya ne an se tembi ya ba trane on se tembi ya bra ni pegu ya on se nsuo to sister wo ye nsan si foni bi asa ba so to no me ya ni pampa wo huta da be no maba ha mbo mu se ni pegu mi ha de bi ankofo ha me ya kan wasene from Monday to Monday wo kwa na msisi ni mabe nti man pam obia ne de yen se me de Eric na kwasi am ponsa ko ta na na so de Tony Sia asama boatin apala obia on the signboard obia on location nti me se na wase me ko na emu se wo siu no ma na si ni yi a wo na mapampan ma wo na wo kan sesen wusu nyoma na wusi na ja se obi asi nyoma ama na mfi ana sesen wo ya so na eri ya ni pampa hoda okay aja se ono ni de no wonye ni yi da bi mentwema no nsi bone e so o ya so na wo ye ni yi asore na be ya ka se wo ye ni yi because eye nyame adom ana se ye ntiase a wo eye bible ni ne nkyerechira wo de be ma e na be ma nsore ma no be ka wo yeah, no more allegation some them go a pie life for sorry. Me a mature and Jimmy come into details. Me bo bese. So to no man na to 2 years e wa sorry mu. Asori ntimi mu ta. Se firi nyame wo ya, asori ntimi mu ta. Me hey. E bo kra na 1 week me see wo mo me preaching with TV no so me dey ha. And so week kra ya mo no na manfo be fam basa. Udu waja jansiam ko computer ma ho ko hope generation and na biwa se e bi twa plan ticket fi Nigeria Togo no US kraba musa so no so enso adenti ya opatem di anke edi mi and comment ya how do I dey ma wo ye fake ni eyi mi videos nipa no mfan I just say alata ni a waji Roma sorry atu opa kofa prophet say de ko wo se de onima anse Roma Catholic ni ogure nti se wo ye ni yi anka wonim enti ana do to no me ya e de ni pe fo so sa wo tu na me se ba hwe sika pa wo tu ma di echa na me tu wo na me kokko hunu ge ye o tu ya me se masai na je se sabi nyanse ni enti on se de meka nyina na se me nua na to asore da wo de ama me nua evangelist mama part obebem me ni nti mi nyanto pata me ya pana da onso be ya pana me point ma metimi akobua no to point ma bua o sua bibi ko mu da ba computer man wonim say me siti ahun o pon a o be kwa akobua me sese me point mu a me kwa akobua no
me so me point on so point to betimi aba bebo ni me dey make sa afa no aba nyame som no so what you say ya wi adamu a odi for say unnim say ye wo ba nyame adwuma ni mu enche ya na say wo fe na wo ba mu wo be start den a wo be wo ba ha no ne be ya adwuma ene den tin na ye ne mofra no afri ni ho ba ye no wo je wo because wo ka woni ni nya asem dia na wo pese woni ni ntamo enye kama dia ene aden tin na wo je nka betima ka say oh ye odo se mo afri maami wo maami mi ni nya asem na me pese mi ni be nya asem enti ene mo nko mo ba bi foforo menya nkrofo metimi dia ma ye adwuma because nipa nye ne nkrofo pa adwuma wo man ga ne mu edos wo difo woni ba bia pese wo hu ekosi ni ba bia opem we na caption na ko say computer man says he's going to work together with and then you are going to work together ampa me say afa no waba okay we jagba we constituency ni nyina no o pa so re so pa nti aban bi e beba so bia no oba no o pa so re kese bi mu akwa ha no mo ba okay constituency no be ye meeting kese bia ha no mo ba nti ha no ageti okay ti insurance so bata ho me no obi anya aka if you say nyakopon djuma ene so far as am fa abosom kosi okogu konkonkom ye ne de no be ba samene ne ntam ekoso ye kama ebedu mere bia opon atam ni a nipa be di mi ho so di mi nyina no obetena so nkonkon ne be kasa o so ayam fun so nko papa yo ko ye kusi bi wota man one man me organ so metia na pa obi atobo abebo me organ so na efe na titi ko na hama bo na wura moja etusi ya makoto bo dia bo me singa delicate adan ya se park e ko gina so aye kusi bi ho ne wifo enu wi ye se ha ana mtino ka se urade nyankopon ma de o ye sei on so be ye badwuma bi o ha no be 2 months ko ye kusi in 2011 okay 2 months we say boy bia bona na me on ba ya okra na tight very careful ada ya maso ba chop kechi ma ba ka 2011 na mto obo no gani ya so ma ba ba so for asemi so for na msi asikan kan saka wa me domi se ni pakuro mu a nka ye nya no so mfa so okay nti die o se nyame afre no nyame won fre ni pa me no mu o fre ankwankwe okay nti na msi sefie wale bi kina mfre wale so Jimmy me no bia onyanyi me question na question waka afa me sa ba biem wo si adentina no nkoda afi oba ya eno ye media fraternity okay in media law no so be free baby ko ba bia you have no right to question them the reason why they left that place for another ayoma okay media no in law no sa en chiresa okay enya so free hono ma wa banko ade adwuma na open to am se ba kan no already good ofu am ba despite yeah peaceful yeah despite man kwanko we chi so what you say wo menim se na wo ba bia wo ofu wona ba nti wo fin se obo so free chira ko we na de se we pass to far as obetumi akasa nko anu ma gintre han ya wo totototo manu yi on the comment no ba ya am for so appraise pa almost wo timi journalism na say because you do the balance journalism o de pempem ni yi ya and am to before say mo gina asem mra no me ma we ade mo dada patias okay ejino eno ye media fraternity ntino de you don't ask anything about them omo ba na pa o ma dem through their performances you take no wa fa wo but enu na onam so e de fa wo mo enye bi na e ba ne sen na me maami ana se me ye ja me ye nana se bia mato me ba sawra mana me ba ye bibi ana se bibi ni na me ba firi me nchen no akwa kodi baby a mesia baby a me ba ne ko no se me so metimi akọ na me ni nipa na akwa kobu ma ye adwuma wo hwe be ye yi nyame mu o se ni nyankopon mu no ade ni na betimi ayo ha me appointment tokwa kikikiki nyina no me fa nyame oduma nyago okay so we di matamwa na boro so a me yedin na mahwa na woni ya tre woni ntona asan ma champion to ma yam ho fi poto okay na me hwe ni pa na ba bia wo fira wo ba no so wo ya abef na ba nyame mu nche ya na me chawo ntu we hwe
we hwe. Okay. So when nyame mu da dia cash. Sabe nke na wi ka meto ayampe anasa. Eso afọ ba no so. Bakrokro. Ande no kre. Kakra na utiti. Paul say musa na ye mamu no fusuo no na manyini. Nti ade no fusuo mamu enye. Nti sa abre no timu se dompe na wo betimi abom. Nti se mi je mi nua ba ngo Benjamin. Teni kwa se mi tani. Na odi for wo nsusu dada no nsusu no. Ene ade nsusu nti na se bibi eni nsusu a eno nsusu no wunya eya abotre ne eye wo mo enkasa wonsem bi eho. E kame akwakoye sa na Ghana for dodo na dwen se de ye mame evangelist mama part ka se de bia wugina so for so na wo pese wungu wo ma sori na wo mbom onfa entrend no. Wo mo ya agedi ewo kwan bi eso sansa ya se na nse wo be hu ni so for we na nse wo be hu ni we. Eya ntokwa na wo anasa ya na opese won settle nyoma ma nye ye ba ya no wo mo na nte wase na ya na eda ne ntopa de o mo ne se mpanyin si de oni mo to no ye de gina to no. Okay. Ebe ne se ti emu bia nsore a eye adifu djuma titiw ne prophetic ayi no charismatic no e bekofo okay. Adentia Onipa bi wonyansa bi anim se Yakopon obo ne wiase ye won hye agesi enkogina park so dankobobo ma chekra won hebi Yesu oba ni party bi ma oba bunu Mary ewo no no wan ko hye gesi ankogina park so okobo number nada football is a game. Okay. Enso nei ye jan kom hye nyame wo ma ne ma na firi ho ma football ye be ya na ko hye won ko obeso spiritual father na won to hye kom se Ghana awene a obama 50,000 e kan se pounds. Yes I impunity. O share no so for so be share. Yeah. Na ekwa na Ghana fo abeka Ghana fo bebre duebu. Me yama djuma me fa Ghana fo. Nti na djuma bia na me atam ni afam. Obi so so pe. Na me fa ho because so be di Ghana fo chenti me ko ni da. Na se won sore man so mo ye Ghana fo. E na me so nti me ye bibia me fanyame akwanche ode ama me so epenyame ne ametie sense wasese se yetie Yakopon ni mom sense ebetie di pa. Okay. Eti sa wo hwese sofo bebre hya nkom na amem na sofo die na kwaye te se ene football wo ba we ni we ne yi se wo kopa wo che we se dia na nyame adwani sa de go Yakopon wo mo number 9 jesi. Okay. Football kura won hwe nti enu ne se me hunu sa so far we yes and have to descend heavily on you. Na makorate we say e hono de wo na hot. Ase Bible no so hu ntokwa kwa won ku bi ma. Me da asipi. Enti ade nti na obekwa kokon manya. Wo krampo se wa mpo na ye wo ntokwa no wo hu ku a won ku bi ma. Paul so say. Paul say ye soma enso ye soma me kofa enu puma Timothy so me boy. Okay. Edu me be Paul kra na kan o say twa be na Macedonia bebo wa me. Nti ye metena se. Emena nkoda nketempeti emetena social media ene TV so enye na ama me wo ha na sofo ba ko frem agya me se yes what if ba chimi okuma se na me se ade wo se makotwutu ni ase ka de akọ wiem ti ebekuma banfo nti obi amna ma me man sori ma nyina se kai ene atuo bai what if ba se tradition of weapons nti amna me china me se yes on se o frem me e ba manim yegusua na me se you are totally committed. I didn't see the real chile or be friend. Okay. Nti Ghana ha. Reko usu bempa. Ene sare fu no maka. Ebe za da kwa yi adomo ene obi ne mo wo echi ne hyase. Na sa no me wo hu bi. Okay. Anai adifo bebre nsori sisi won so obi anwuram. Adentia. Isu ene pai. Ya say so de kokromoti akwa yi ase a woji asotoro. Na ototo no ma yi a. Nipa Ghana ha o. Nipo Ghana nti dia me yen se nyesa me pesa me nyame ama ma trend dada trend be na me hia bi o hia trending bia no be am wo TV station me preach wo GTV adum TV station be na what me nka ye ne enye nne eti ho na on ti me nka wo Ghana yeah social media na pesa me trend for what it doesn't make sense na odi for aya na eye direction na say ye be kan say miracles nsenchene e koso wo won sore dem hanom ne eye aya na ni nyina no eye ade a like a plane and I say bo ha mo hihye ho Ghana ha I tell you ka ba ha am see oni pe be do aya no mo jimi
And she shall want to say, so what you way? Who's a baby? I'm in too plain. Okay. Now, camera that was so me. Yeah, so I'm a fan of life for Facebook. Okay. Fan of life for TV. Okay. Now, what pushing your phone was I want to original. Me sure come so fi Dubai na aba wa bra obi fu okono bo won se wo nya Dubai na efira wa. Okay. Nti obusu ya fon ko ma wonte. Tebia sika wo de man na sika no so benya. No. So obi ji on na ni efira se na ni efira na busu ya fon se we na ni efira nti ko mo ba. Ni sika. Okay. Wo bia ma boje meka se ni busu ni we ni never. Sika. Sika be na Ghana ade ba mu wo bia. Onkote woto. Okay. Mr. Chenya mudi bia me de lehu. Sika pay me pa chaw. Odifo. Me sha asore me ya asore brada na kosia da. Nti pa chaw se kosia da na kosia be na wotwe. Petam betena. Ami me hwebi. Wodi oni ma yarefo a mo yare a fo betena me pa chaw bi ni be hwe. Okay. Me ma wo sa na ehu. Nti ni pan te masia da. Me de je prophet bi Joshua. Okay. Me de na hu pa. Wodi obetimi aka won sem kwa fa so wo. Nti e ya manfo bebre. Unse bi mu kura kasa o mo se matoto mani ase kagide. We ya matoto mani ase. Na ho ofa keke. O we me kon ya fe. Nya me bo me kon fe. Mani achi nwi no ne ani achi sa ba kasa matoto penso. Sa na nya me bo. Before ya better man. Me ya be ma me ho fe no je se ma na mo so am ho mra me me re da ho. Ana so ya re kakra na. Ana mu ni mu nyansa. Mo wo ba o da ma chi enti me am fa ma ho fa so fa ma. Some am pe wonti wo comment say me ye fake magimi a wo eda wan kasa wo so so wonti me dia no eye ade a ehu me no obi anya hyehyɛ me ko tachima do a 2011 ebi nim so tu ya na asofo aba fake tachima hema ko sa nipa o mo yare na ma e baaye ma me na mama ehu se na ma no mo makoche o hen wo hema o ayere fo ni gum firo ya mbon ni hebra wo se na da yam me bom pa man so ha igwa nwoma enwi nya bobosi yare to of ne ba na fe wanda chichi ma hema racha me ba o che me ntwe mi acha sense ne akoso wade a esie ni nyina na eye genuine me to dom afei na wo ne eye wo mo ko hye ho ana wo kala no me to dom ankasa me to dom ankasa me makoda akura no kura wo ni time to baba me ma wo chance okay and I mean if you fear apart from cancer me if you fear pe my back office from office me introduce me kura bo wan so me pay platform so ma so me mic so nya me ni baba asa ejino me ya fa de wo fi hin na ba ye wo kuro me hene bro no be so na wo tie ho ananim wo na ori for a year with TV station no program ekoso wo ho no because of obinti na wo hyehye ye se de be ya wo betimi dia ka enkrofo ensem ana se eye ade a eba ye unni eye any idea of say bia wo de be ka wo bi a lifestyle na so wo bi abrabo ho asem. TV station is aimed to educate, entertain, and to inform. Okay. And the social media TV stations no or your juma na easy my. Because then tell me go say ma dodo na wonya broken heart TV afi no wada na ye motivator na che say o motivating crowd na wo ma wo mo speech ni de keka ho na che say ne wo ne na ye platform so I would say no wo hye Ukraine because of the warfare into wo experience or the chirem enuti na besi hu say because of encrophobinum enuti na wo hye program bi say de be ya wo de be ma wo makunu nyoma bi ana. That's it. Because of Ghana for nyinara eni wiase nyina. Okay. Enti na ehye program se de pa. Okay. Program ba ya mamanya more attacks no eye maka. Yeah, enunti na ma ibusa. Aseli TV no. Okay. Na amabi worship na aye broad. Okay. Apaja me nso me dini. Okay. Na amanya me tumi. I got TV ndi ni din na strong TV. Okay. You see am no kasa any DSTV before kasa. End of this month, you better go to DSTV account. Oh, okay. The guitar DSTV satellite. Nti ye koye ni. E na ma won o mo ye adwuma nse. O mo hwe e na o mo ni di nipa bia temba. Obetimi aka asem se de nipa na kan no a kire wadwene atembedie ni. Nti menya ayimom me yema se me design program se ewiase nyinara e be hu de ewiase ko mo fa so. Nti ye wasem a bokwa kan ya kan wasem. Wo hwe me TV no a nipa dodo awie ni nyina you preaching. And they said, me to them. Yeah. And now,
bigger question maka ni kan se ke yesi mu ba ya shirobofo nso makara mbe wonye dini pa shirobofo daleke asale wo nti migusua me no man nti bedu mebe no ti no abaye kakra kapi nti nye obi si abaye abone kutia na mu ye say ye be mani pa hunu the edifice of Christendom and it said we are because we are see we da ho nyina no and then ka say nyina no ba fo and dem obehunu yo odi for we dey ye free eye nsem no eso ye free so na just ye free eye eso ye because ye da so ewo ye mama evangelist mama pata eso video bi ababeto abontin a chese ye mama ye hu say heaven akwantuo eba o starting ye na evangelist ye program yi no just o ye na adwen say ba ne say ye nkofo benya nkwaje de say we free eya akomu dia won hwe ma wo mo wo mu no susu no wo mo entina mu ma wo bebe kan ye kwampo ma ye hu se akomu a wo mo kom nyina no tumi bia enyede eni ho no so start ye heaven akwantu a wo ye ne Agradaa ene ya wada se de wudi kan na no ada na ye hu se video bi circulate a che se enumu no asori a wo ye wale yi eye hands ede ato eye papa panyi ebi so che se eni deliverance eko eso ewo ho na no na amaga na fo adwumu eye wo mo kesene na odifo me anyambia wani abo video no so na wo hu ye no so sen na usi ehu no efa ye mani abo video no so na me hu ne sede enipa bi ya wanya hodom ade ne set ni paso ebi aga na fo baka se eye ntem do so be yesa eno e wo sede pa ni nyankopon de metinya kan se e maka na fo nkan ho asempi sefiri Awurade a ebejina Awurade senya no kwa na obi a wodi ka lay hands wa lewe to dum atopa no de obatuo na kira asem asore de memeye nda chi mi se be ya bi fire Awurade ene nti se nipa be hu me se matene mensa na ye adwuma ebejina danse di ebifi mo nti afi no ahye ase tenensa bibia no stop no we citizen organ or freedom of speech and the freedom of movement nti bibia no a esi no pancho be free akoma banyi bibia so no betimi aso no nsaso mfa nsamfini aso ene mma nipa so mu na tantan ne ese ofra ko mu nti no oda so wonya bonsam de bi Yakopon se dako ye no so mfiapem so dako enti ensalo obetro so no o le betu ni paso so le tu ni pa no saso na yare setro mu bade a ene na ye fanse nyame na odifo ebra wo ben nyame dwuma mu eno ebra ben ena wo hu se this time around the ma ye eye edebo na se maso se metimi atene mensa ewo eye nkofo so because ebinu mu wo ho no ma ye kire mu ana se bia tumi edi ni pa na chi no wo betene won se bi no utimi nya eye attack ewo hu nti ekwan ben so na wo be hu no se me sofo a megina ha na ni anyame afre me no me wo sa ahode ne se metimi atene mensa edi ato obi eso me come personal experience. Me nyame get from Church of Pentecost. Until I was mentored and coached. Yeah, the original say any at a team. And some ye chile me say can we ha yes. Omo chile me shubo. And some nya odum ko ani mu kakra no. Elders no from the makoshe this is pastor nsa. Ma this is pastor so me makoshe area head nsa. Sacha wono na akra ha no ye area head no tema na wo. Na area head no na your friend prophet Osei onyini pa do an o hye sunsun no we dey for Awurade nti mama kwan se on van nsa na je say I was say so for penyi timi ewe wo hwe wo ansa yeah Pentecost la nsa ala churches so obo ho a he o chimeka se meja akwai kokko ye adwuma nti se wo ye adwuma no a ya wali be fe no Honkonko Holy Spirit and no le be lead you Honkonko ne be lead you say tenansa maintenance Honkonko na lead you na say also the force na tena wonsa wo benya spiritual attack obo ha there was a time when sister bi ba be 6 months in even no Abigail or a hairdresser and na woman bi e ba also be ye wash nti sister nso odi ayilibu ma shampoo no ne ayi ya woni say ya won woman na wa so na say ade ho na kaza fansa koso unum sam nti say ya predi and statue ni paso de if you are not directed by the Holy Spirit na so also with the carnality na na ko dia
you face a whole lot of consequences. Not just say a year as of no near you just a bibia will be a banner quanchre, a banner say what will be a becan, I was a winya a year at Doma, and said the discernment spirit and son what to a year a home animal. Now it is a open your memo effort for not away in your sanctity, and not a better one who said deal with me, yeah, and do how bring way and for how embrim. So Benjamin, we hear mentorship. Okay. Well, yes, I did not before him. Me upon level of Madrid, me were Archbishop Patrickata when you over 75 years. One a mentor me. And I just some coupa. And the wash, you only that because you could do. Yeah. No. And the dear, I know it will be settled. And I take care away. Come on, mentor. Okay. Chinan say me ko social media na me ya maka social media mu nyame e wo mo ti ase go so mo nchemase e wo na ma chire dia in my church nti bebia no wo mo ka we menye we yeso mo na mo bo a me abesi ne okay because first na makoma ha me papa nti ma me lusu prominent people in the church okay me nya Supreme Court judges 4 no ba ma aso no me elders me ya ma me unu koy later me unu koy na mkopa acha wani me nusa bai e no matena mbesile o ha court judges 3 okay circuit court mo 1 okay na district court mo 4 okay wa mo bura mo ase o mo yan fa kan anto because of o mo jumanity yenyi o mo so nche e chi no me pray ko ye bibi nti e no na abwa me abesim pempen so say there was a time dey yare na bi fi kodi bo bai omo ba no mo de boode aka ho se yemfa me chem hwe an ka che o hya na o wase o no say hey tawi amon fa mo san ka boode me ho se scorpion nkwa na de wo abedi bia benya attack na me de sika twetwe no yare ni no na yere de ba yo na ye no bofu e na de boode ya bru ho nie anadu be na oba na chama bag ni twa na boy na che se oba man na mo nya na ye to de aye ya sopo wa bintu oba ye se me mere na mini ni a na che sanka ho so de anya nti ese se bere bia no nkunkun na tu kasachi okay ni obi ana mana ba meni obu a okura gwa ma spirit nti me kan wose no me nya na dem okay ko so di agro pepe obi di asembe to ni nyina yesua ye bia me nya ye from Pentecost be si sampanyimfo titi bia mu na mama ohun se me keka me se on social media but Benjamin mu a yes na enu nti no Ghana fododo na ehia na nko mususu se nke ya maami nko ye evangelist ye anka na wo se nka won to ne boas na at least e bia se ne kunu years of a one share na se na ne o monya so ne nkaka ansa na se wo even wo eye ne have na kwantu so pese wonye krampo na nka at least be a year or two bia wo se die ampanya medwuma na ate ase ansa na watu eye eho anamon wo no wo mo san kofo no ebe ya adwen ana mentime no manya atwene mane yi free say the opia bont no woni na ho bobo a waye okay e bia no abon ho asi na nya mekasa che na nsa na be fura ko ma se de be ya nipa be ji adi ana se nipa be hunu se ampa ye wo muni unse yesu fura ko mu mu na no se mate aso unse acha kakra yeah na no se ba na no we tender plaza no ogunu we dey nyame fi je se ho no phase 1 okay we nyame so ade okay phase 2 no we so ate fellowship to be say man for ba o kakra ansa na mo bua ba kasi won we jagan yeah ti mi say we are no mentorship see bi o ha o mo de bebo okay e magana fo bebere mu na bo fi me de mi hia na nyame mu a waba se be o benyiri ye onyiri ye pa o timi bi na no se me kwasiata okay ba bia me de ma bi na woni so onyiri nyame mu yia obaka me ho okay ama obi a wo se adwuma no afati against that person na nyame dwuma ni patimi fighting ma nyame eye obeka so nim tokwa ko nyame nkuduma nanso bible say so bi se kwasiata ma ye ti bokansa okay ye ti bokansa aje so mi say yedin a obi be ye na nneoma ti kwasia obeka wo say abofra ya ade anya nti aso aba ne panyin ntina se masifula enfo
So what you are saying away, maybe at the church, you must say. Christian Council, charismatic churches don't say anything. I could say, we didn't make not concerning the two. Okay. So you bet not see us will be a don't want to the be a baby. Say it to me with phone to Yan. Take a post for you, for Ghana Police Service, maybe I'm a city member for no with much information. Because money more ye. Sounds so dear may woman Christian Council, the Ghana probably who said, no, I just say, no, in the past of Mama will be sorry, I know what they are sorry, I will be a fellowship. That is my focus. Okay, Hannah Gun for because I come here and say, I saw you why Friday. If you did go, Caraba, Uncle Lipo, Yami and Sape. And so I'm not, you know, oh man, sending a Yamjuma, yes, and can't and quite. That's a Bible say, Munyama Diana, fair, no pass on the pass. Okay. Maybe hey, quarter me. Okay. Quarter of 1 in time, I may ask. Only time I may come. The other quarter of Nashi. The bar sound upon the Peguha. Ya mafudi ne kofom because omo within the premises church no auditorium mo na eti nyansa be na wom so ba bia ni ho so kan ebia na atwe obi na adwensa kire bia kwa ama so no so aba sorry there yeah e ba twene no nyame atwen the end of the day. Oh okay so ne maso da okay da bia so twem nti that particular moment na ne nipa etwem no udede ye no kotwo maba ne san ko mo ton bibido ka mo nyina de ko mo nya sacrifice be and PhD na kwachi. Okay. Eti nyam som ne nyansa ne nimde. Sa adwene no nka ho a obekwasia. Okay. Ti de meka ne se maame no abamu no ebia na ototo no ma wi. Okay. Nimde e wo sofodie mu obepek. Me se yeso evangelism mama party mu ne emu na bonfia. So odidi matem. Party anya. Okay. Well, you cry away and what you said every 40. Before the Senator Chimaka may have timidity and happy. 40 years. It been Martin the dear and how can I say? At a media general and how. For me, I would do my time and mamma told me. Which meant 2 bomb before you, my back in the case. Mamma, computer by we feel you, and the social media amount for her as you cry. We feel like a can be the attempt as you're bringing a boy who's out of a traveling. Is a bye. My opacia. Okay. My Jimmy dear, me father. And yet, some of my Jimmy did that. Okay. Social media by 2 years grammar. Me, my Jimmy did what Tim can one is that. No, sir. What you see so between your Benjamin for interview. I don't. Me a very simple. Maybe I may say, Ghana for that Tim, I said that you back. Hey, Sep Panel. Okay, answer. We see our Ghana. And no be cockroach saying, Yaguan. Was in a man I can't say. Find your belly for real campus. Okay. Nama, Sanasi. Nama she, say we inquest. Doing what's nasty, Matama, can't to William. Okay. Robert Trans, oh, you fake. By their fruits, you shall know them by what's in you, you shall know you. Intimate stress have a fun. What about their fruits? So, see, and a free Yami a Begina. Also, so tell so almost so tell and by. Oh, yes, I only have a quadrant. Me, your mamma, yes, I am. Yeah, man for the eye, what did your man for sick and day, and I can't put you a sick. Bible say, well, we are so the banner. Quite a quiet chima. None on crop for a second, but I bet you attach an area and if you in a yen. Yes, can be near some fancy and pamant. You why a boy was soon. Now some boy. YouTube, yeah, no bigger so no some cast iron than toy. Auto 16 and Papua, Pure Italian. Papa, who Ghana. A two some for them to end up one. Do it again, Hatta will she took Master Eddie Matamua. Men found fire. Because you also may yam me fake, so I original Amano. Okay. What I say, no to it, Obi Nipa me a plenty Kitamam semi Jamie. Anyway, because of we are no. Oh, okay. It is a want to our trade by Yate. No, go cry, what you go past your Zoom, Mark, Hata. Now, but you say me a fake ya.
So we are now here with Jimmy, go hold the promise on to play my now kono. Ori for enche de nkomo no ebeba na wie ba ye hwe eye ma me ni nyame dwuma wa starti ni kunu nso so ye nim se ni kunu e sofo e de ka wono emre bi bedura obetimi aba baje eye ni kunu na dwuma no aye amana ye yie asin se ono ebeba aba beteke eye in charge amana ye yie Shemini kana evangelist e de kona heart de bana Obekoneni. Se frewrade di obekoneni. Oh, she na make want it. Metina. So when the guy goes obekoneni, afa wasa chibi. Oh, I'm not coming to you. If frewrade obekoneni. Okay. The frewrade obekakwanso. Okay. Shanonsu. Me dem say simple say. Ade bi e frewrade no ntimi stop na da. Nti den ade be hunu say ade we e frewrade enti no ebetimi akwakoduru eye. Hey, na brofo papa no be use ba de fruit you shall know them. No mo comment na so mo tire mo fie ye practice moa. Twetwe sa ade no wase. Na say ye aduma. Okay. Abana ebeso no. Abana ebeso no. Ma de enti nipa gumi ma bom paye. Nipa bi go sisi amu finzi mo mo ye 32 na ba. Okay. Ba ko pa na ba ya wo se oyesi man. Na okopo so a onyanam na nyame mama ya kwankire ma okoy afa de onyanam na na buso makodo atofo aka okay udi wa manta okay no to sa ombo poso nya ntem ipa 32 36 omo so fa ka ma ya ebi fe boga ebi firi ha ebi kumasi ebi firi akra ebi firi kasoa so wani ba na me ya kwankire na enyi ya ngo bango ba bi no kre so wani no bo se onyam ya sema metie ye nti en mama na abroche fo di enti no beta mako Wa say manu asem keke me kasa enyansa wo na bibia ne omo de se me kasa na me de anu twa kakra fam no na ye omo de njimi nya me kan pese me njimi kasa wa bra te bibia mamu da be ne de wa sho ho so oh sha ma sha mo so gba no bo de mi dam ko na se se de odu no na won se me de kakra fam ejina kwashi na abusa ye no what you say na maka mo ntam se me ne evangelist nya beef okay na ye ni pa foforo de na master de mo so wa che o system no oji media e wu da de me ba ma wo mama no papa nyinara me no nya beef am do mama no papa na wo yere no anu na ya na wo mama kasa wu ye fake oh ye se fake dia oh ya ma wo ma ja tun so ye fake we no ade ye fake sempa bo etu be wai na be kwa fa chelewa tetu ato ni be fake na me sa me de ma no kasa de na me bo bi ni Jimmy ho oh chia odi bo ye de yankomo no ebe na wie dodo na kasa ye mama evangelist mama pa say what na ye ni today's TV na wo twa sofo na dapa na say what na say we bie ye heaven akwantu ai o kire nkofo na say wo leyi ye hands yi ebre aso say adapa twa what na ni TV su twa no wo say wo mbre ye na say anyesa ebetimi ama ye no nsore no ontimi enya member say de say na effort because dodo na be di na no asem na what the final words I can find a CA and a baby who said Sikabawa smart. So sorry, no time GD4. I'm in second the matter square so but was obi wo ho no ma wo no wasem a waka enu nti wotimi dina so enfa won ne papa like wo ye bone ba kwa enfa won ne papa wo be ye papa thousands still wo bone na wo ye na ha no enu na original so e de ka wo ho asem kwa ko kan asem ko benya bia ko kan no TV so dia me no kan papa obutwa na bo the TV no kre we say yes my pam mo nchire nti se first no odi atem okay so je se obi a odi atem first no mo bie bible no mu na abeto se ense nyame akwa se okon me to da bia me hwe bible no mu ha na ebuya me fo kakra na we twa ne obabi so na twa no obabi so to da bi so na ma hwe se edu baby o si mu akwasea na gimi se du o si bu akwasea na mako okay ntuso be na me hwa na course no ba me so a nyame ne pe respect wo de twaso de nipa no ko nya wo level na me hu se ese me twaso okay tu nya ka se keka bi kire na keka bi kire no do so de a hey cash ene na fall se di do no nti me ene me ai me do ai jajaja me dia me woni me nya bi fu dia ma che se nipa no ahwe ya this o tu se de wa ma crop tu oh my god hey we dey win odi ko ye dey ensem no esi abutu a wo edema eye ahwefo ene eye etiefo na wo do telephone number tuja abutu nya ansem me nye fake me ye original okay to won so obi yi video bi ba bi wo ye fake ya mpa to be me anga some videos so maye e na okọ me page no afa bi dia to wabo m beberibi wasakwa mo hu menum to wo mu ni padom ba bi ma sore wo sai me telephone number to so
de o mu ne masese obi anyame afre no ono no ti Nyankopɔn nti yenhwe ife Awurade a ebegyina ife nyame a ebegu na yenhye nkran na yenhwe ade so fodwuma mu no emu nsɛm dɔ so bebiri nti masɛm ni evangelist mama part sɛ ohun Yesu sɛ de mesome ho no o memfa Yesu bi ebi ana de mesome su ba na bi ana mesome la ya no ko bie ma no ko di atam na so bi di atam de ana ko se control di atam eti me de yemfa me sa mama o de yemfa o sa yemfa me sa su ba no sa na tie nti me number is 0244 571050 0244 571050 me kan pay say nyam no bi me ma obi eton na so da apara nti man ton na so da wo se o man ka so be ka na me nti me yanchi obi ankoto ofia se wan ka sa ba na o sei wa fa efe na do be ma akwa akwa na se nya na me kokko she pa chobi nti pa chobi hu obi asore na me nye waja metu sala ana se ayi ha ho na me pa chobi ayi Nyankopon adwuma na me me ni na eten nti me kosto po obi asore de odwan pe no ni fufuo Awusiafo na aha na ebre no ebema yekwan ma yede enkomo twetwe no asie onso wade nche fancy mi hu na da beto your comment section like a videos na share on all the social media platforms so media ene ekuyasi kapa maka